Naimbag man, tanakimisa kayo manen nga ag-asawa, kabsat Roy, kabsat Jemina. Uwan nga rod, Madam Alma. Kaslanda nga min kurang kada kami no aglangan kami ang makimisa. Kumusta nga madam? Ay, kat nasaya at lata, kasin apo Diyos, adulat ta dagiti bendisyon asumangsangbay iti biyag ko. Ngam ay na, didak man awagan iti madam, ta sa anak mat anangato a tao, nanumo aklaeng. Nanumo kami madam. Ta nakurape kami laeng. Da kayo at talaga. Almalatan. Ay, hintayo pa'y agmerienda, ilibre kayo. Ala, kababain, madam. Anya akababain, umay kayo kit din, pag-istoryaan. O sige, mangan kayo lang kakabsat. Kanin tayo amin ti in-order ko. Nakababayin kindikin kan, madam. Wan nga rod Aywan, apay ang nagadayo ti umay mo pakimismisaan, madam. Kat adayo mo ti lugar yo dito Wan, ta dito iti nakaidistinwak amang ikasaba iti sasa o ti Diyos. No kasta, saan ka lang makimismisa? Agkas ka sa baka pa'y, madam? Wan, kapsat. Pakaragsakak ter aramitek. Tani apo Diyos ti idaytayaw ko. Babaan ter aramitek. No kayat yo. Mangangay tayo iti Bible study iti balayo. No kayat yo Ay, oo na ma'am. Kayat mi tapara iti Diyos matday ta. Wan, ma'am. Kaya't miday tasing-asing mo. Okay nga rod. Nga mabalin ka di, asandak nga awagan iti madam. Alma ko na yulatan. Ado nga minan dagiti agtutubo asumsumyasi iti dalan na. Iso ano addaan na kyo, wano ka na kanyo nga agtutubo. Ayaban nyo ita. Tapno agdengag da iti sasao ti Diyos. Ado at agtutubo iti purok mi kamsa. Nasaya at nga rod. O, kaano ti kaya tiyo pa nag-Bible study tayo iti balayo, kakabsat. Tata, adda maangay a Bible study dita balayin ton malam. Umay kayon to Anya nga oras balasang kaw. Alas 3 iti malam, tata. Mangrabi itay to ni Jebalay. Ay, sige nga raw. Ayaban yun tumot yapo ko yun Sige, balasang kaw. Nakayulatan at mapan lolo. Agbati akong diti balay. Ay, sana mabalin na. Umay katagdengag kamay. Ta saan ka makimismisa? Agbati ak nga roden lolo. Umay ka nga road. Tada kayo kanong agtutubo ti kang runaan nga daijay. Apay tadi ka makauawat ay aldain. Basta mapanta. Makadlawa kong awin Oh, apay Alden. Nagadutin basa itay ni Ma'am Alma iti Biblia. Ngam, di namat inyesplikar ti kahit nasa wine. Wan nga ron. Diretso pa iti panagbasa na. Agtugli pa kon. Ala, urayan talatan amalpas tayo. Agdengag talatan. Day, si kamay gaya balasang kaw. Awen tata, taumayak ag kasaba. Ikanyo kumaiti oras ti Diyos anamarswa. Oray sumagmamanula a minutos, tata. Umay kayo ibasaan iti Biblia. Ay, sige balasang kaw. Ay, sobra ka. Sa nabalay tawan teraramidaga. Nasaya at nga rod, tata. Ada ka di dya apo ko yo? Ay na, dapat man nakibasketball na. Ay sus, daitan ti bagbagak. Naimbag no saan nga agbisbisyo jay apo ko yo, tata. Ay na, aginom nga ron iti arak. Kan isungsong na dagiti kakasinsin na agsugal. Sana bale, tatumulungak amang ikararag iti apo ko yo, tata. Tatang, adda na ibagan ni Sister Alma kada kami. Anya day tawin Mangangay ka no itigimong para kada kaming agtutubo. Ay kat nasayat Nasayat ti kasta. Ta imbes nga agbulakbol kayo.
Agsimba kailangan. Wan nga rod tatang. Kan mang train kanu kadagiti nalaing agkanta. Tamang bukil kami iti choir mi. Mayat ti kastan ako. Sige, suportaran nyo. Tanapintas ti plano na para kada kayo agtutubaw. Papanam, alday na paok. Inak makimisa alulo. Nasaya at met apaw. Kahit, kumusta ti panangisuro ni Sister Alma kada kayaw? Mayat lolo, naragsak. Tapasaray agkan kantalat araramidan mi. Saan ka mamaburing? Sige nga raw. Itultuloy mo dahi tapaw. Sister Alma, agyaman unay ken ka. Ay gapuken ka nagbalbaliw japo ka. Ay na instrumento aklaang ti Diyos, tata. Siyak ti binaon ti na marswa amang ibunan nag iti sasauna. Ay, naimbagman ta din ka diti lugar may. Matulungam dagiti agtutubo. Iti kasta nga raramidem, Sister Alma. Wan, tata. Tasayang dagiti talento da. Ado ti talento dagiti agtutubo ditoy. May mayat matlaang no saranda dagiti talento da para iti pakaiday-dayawan ti Apo. Wen nga rod. Ket pagyamanan mi unay dayta. Dumngag kayo, ta good news ko kada kayo. Gapo ta nasisingpat, kan natutulnog kayo nga ubing, agtur tayo. Siyak ti sagot, iti gasto sa inyo nga agtur. Sa di ti pagturan tayo, ma'am. Sursuran tayo ti intero aluzon. Yes. Premyo yo kanyak dayta. Gapo iti kinatulnog yo ubing. Awan na yaman na. Ni Apo Dios ti mapadayawan. O anya, nairubot mo amin ng abalunam nga agtor, anak. Wan nanang. Adoy tinayin ti kwarta, manak. Saanin tatang? Inikan na ko ni nanang. Kani kano Sister Alma ti makaamu kada kami. Iso ti makaamu iti amin magastos. Alam latan, tapno danayon ti pakit maning. Ay, agyaman nak nga rod tatang. Ala, sumrag kayon. Anya nga iti aramidan tayo ditoy, Ma'am Alma. Kasi niya raminan tayo. Aking balay ditoy. Kasla haunted house mo dahito abalay. Ala, sumrag kayon. Saan kayon asumanao? Ala, sumrag kayon, tagina na tayo pa'y. Sa tayo ituloy ti agtor inton bigat. Aking balay ditoy, Ma'am. Balay ko. Ala, dito'y kayo laang tay nakgumatang ititaraon tayo. Mugas ta? Adan di bagbagam nga agtutubo, Alma. Juan, Uso nga rod. Ala, mabit lang takasarita dagiti kakadua ka. kwarta mananda ito eh. Numaitad dati kwarta. Pumanawak manan iti daytoy alukar. Taynak manan nagpirok iti agtutubo iti sabali a lugar. Madi at talaga ni. Nakalak itirwar. Saan amalokot ang tiri daw? Nukas na, inlak ni Ma'am Alma itirwar. Winnie. Apay ang masapol nga ilak na itirwar. Sa bali nagparparik na kanyak. Awan matatao dito abalay anang ipanan na kada tayo. Kan madlaw nga awan tiyang nanaad. Wan nga rod, kan direhas amin atawa na. Ha? Ala, mangan kayon. Dimata nga kiti taraon. Mabisin kayon. Kano tayo pumanaw dito? Hinton bigat. Agina na kayo pa'y. Sister, mabalin ka di asaan editi ti pagturugan tayo ta nakabutbutang. Di mi kayat dito eh. Saan anatangkan ti ulo yo? No anya timbagak. Masapul ngagtungpal kayo. Nawatan nyo. Ha? Saan kayon ang makapanaw ditoy?
Tadaw may mga nakada kayo dito'y aparokyano. Anya? Parukyano? Wan. Ha, di kayag danag. Tati mapaglakwak kada kayo. Ibingayak to dagiti pamilyayo. Anya, di mat aktor tigagara tayo dito ay madam. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agtulnog kayo kanyak. No diyo kayat ti madangran. Nawatan nyo. Di mi kayat ditoy. Pumanaw kamin. Sige. Padasan nyo. Tadakas ti mapasamak kada kayo. Hello, Winnie. Nanang, inlibas ko na timawag. Delikado kami dito ay nanang. Saan kayong apudno ang mga kasaba ni Ma'am Alma? Anya nga ron ngay. Sa dino tayan yo. Tsaka muna niya lugar na ito, nanang. Tulungan na kami kuma. Bugaw sa ni Manang Alma. Takayat na kami nga ilako. Sige, tadamanin ni Manang Alma. Bye. Hello, anak. Ay, Diyos ko. Tarabayam ko mati anak mi. Kastamot tindag iti kakadwana. Sino pa iti saan anang isurrender iti cellphone na? Kurang da ito'y. Si Calden. Ayan ti cellphone mo. Adda-kada kayon. Dahil ta nalabasit. Si Kawini. Ayan ti cellphone mo. Ay, kwa. Tumakder ka, takapkapan ka. Kwa. Tumakder ka, kunak. Ha? Saan asyak tiluklukwen nyo, ha? Ha? Makitam. At damot dito'y bulsam ti cellphone mo. Ha? Di mon maala kanyak dito'y. Agsagada kayo. Tapaumayan dagiti parokyanok amang gatang kada kayo. Pangipananda kada kami, madam. Kan asino dagi jay? Anya, sindikato na dyan nga Alma. Ay kunak mano mangas kasaba. Naging kuko na lang, tata. Ay kahit anya nga darami din tayo. Ay nadya po ko. Kumusta nga tan? Abang ano patayin da? Agdadanggay tayo nga kararag, tata. Inyo man mimutkid din kadagiti pulis dahito abanag. Ngamgiddanan tayo tinapas nagkararag. Taday tati kabilgan nga armas tayo itagundaway, tata. Alden, kasano tayo itan? Di tayo mapukawan itinamnama, Winnie. Kakadwa, agkararag tayo. Agkay-kaysa tayo nga agkararag. Kasta ti aramidan tayo. Kat kalpasan day ta. Ikagumaki mang kita iti mabalin tayo apagroran dito eh. Tada na saraka kabasit abarita itay. Iso ti ramatan tayo tapno makalibas tayo. Basit lang ano sa kakadwa. Maikatan ti do alandok ti rehas. Mabalinan, Alden. Dara sa inyo. Tawan pa'y Madam Alma. Sige, muna kang arumar. Sumaruno aton. Daras niyo na kakadwa. Agdatan, Alden. Dara sa inyo. Rumor tayon. Awanan bain dagijay at tao. Nakalibas da. Ulpot ka matgayam. Ayan da ngay. Aqua, ay Diyos ke, nakalibas damutan. Agulolbud ka kada kalim. Anay ko. Isublim timbayan may kan ka. Manangalilaw ka. Pinaglibas mo siguro eh. Saan, sir? Patyanda ko ba? Isublim timbayad mi. Miss, Pulis! The pulis, sir! kasano na ito yan? Mairaman kami kadi amatiliw. Awan basol ko. Kasyandak. Di na kibalod. Kasyandak ko ba? Ikaw ang tinaramid mo, Alma. Manangalilaw ka matgayam. Dandan ay naisagmak dagiti anak mi gapukan ka. Pakawanandak ko ba? Kasyandak. Di na kipabalod. Pakawanandak. First time mo ti mabalon. Uwan. Nagbasol ka, wano, napabasol lang. Nagbasolak.
Alaga, tanusam tagyan di ti pagbaludan. Tauray siyak, aminado ak mo ta nagbasolak. Ado ti nagbalin na kasok. Iso masapol nga ikarok di ti pagbaludan. Narigat tagyan dito eh. Kas makita mo, nagado tayo iti may sasilda. Napudot, kan limitado ti makan. Sana kasi jirwara makan mo amin ang kayat makanan. Dito'y kat limitado. Di kag sangit. Sangwam di naramid mo. Masapol ngagbalin ka na tibker, tasi ka tinang pili ti kastuan nagtungpalam. Kasbad kanya ka. Ang mikar kararag ko asapay ko mata makaruwarak maalangan dito. Isosi ka. Agkit daw kay ti pamakawan ti apo. Pagbabawyam nagiti nagbasulam. Ni apo Diyos lang ti mabali na pagkamangan tayo. Nangruna ka da tayo nga dali ti pagbaludan. Sige, maturog kan. Maturog akmatan. Rabiin, nakaturugan nagiti kakadwata balon. Sige, umuna ka na maturog. Tiyak pa'y makaturog. Sige, makamo ka nga ron. Di ka mo nagladladingit. Agkararag kakit eh. Diyos ko, ganyan na ito hingi nararamid ko. Pakawanan na ko, Diyos ko. Magbababawi ang tinagpasulang itipada ka tao. Kastamutan kan ka, Apo. Sapay kumata mapakawan na. Kandi na kumabaybayan dito eh. Ikan na kumaitikiran ti pakinakam. Tapno malasatag na ito yapan no sa na ipataw kanya. Nakapulas ka mat, Daniel. Adda ka di pa panamita. Kasangit may sagayam ko ita. Isonas ka na mapanak. Kasta ka di. Ang mga numabalin nga isurot na. Maborbori nga ngamin dito'y boarding house. Nukas di nga may saat. Saanan? Saan kan umay? Nakababahin ka dagiti gagayam ko. Anya? Numaboring ka dito ay. Ingkagiksaras sa Egypt Plaza. Hindi kasta, kumutong ka kumamit. Sana kasta, nakalukluk mag ka. Saan ka mat presentable ka dagiti gagayam ko? Anya? Amin akaayan ayat dagiti gagayam ko. Nagsisiksida. Angam sika. Kasta mo tantilangam. Anyan tulangan ti bagada kanya. Pasig tumanan akan tiyaw ti manggag ko kadakwada. Nay, sika lang mo timay Daniel. Ingkuyog mo kumamit ani Juna. Sanan, nakababayin ka dagiti katrabahuan ta, Manong Jay. Kita ni Mat. Ha? Anya kaya mo sa wife? Mababay nakman, kapoy tikas dyan lang nga na ita. Limok mga din. Anya, dahi tati makagapaw. Ayun kan Daniel. Anya kumaaga po nga ibain mo ni Juna. Uray pa kas dyan lang nga na, nakasingsing po Mike. Nor arigan ka, package day. Ada aming kang kuha natin na saya tagalat ti may sa babae. Ha? Iswa san arumba nga ibain mo. Uray kas dyan lang nga na. Napudnumot kang ka. Sana na saya dahi tangar aramidem pre. Amangan no pagbabawian tao. Pakal daw kaya mag. Hintay mga na. Dakailat ti mapanijikan din, Manong Jay. Sana nga umay. Ha? Tapayasan ka nga umay. Di ka mangan. Nagbalo na kami, Manong. Nasa pa kami na nagluto ni Jonah iti balon ko. Nasayat nga rin no kasta. Naimbag ka ba tamay lutuan na kay ti balon mau. Siya nga ay na, nangatonton G-Inate no grain ni Ellen. Anya? Isa nga nagasat ka talaga ka ni Jonah, Daniel. Saan mo pa yung asawa? Ngam kasla asawan ti pa na nga si kaso na ka. Oh, anya nga ita. Agbabawi ka itan. Ha? Ibagbagak ngamin idikan ka. Ado dagiti babalasang nga mabalin mo nga arman. Ngam no apay paylang aday jay akas lababoy itan ti pamagina. Mama. Oh, anya nga ita.
Mabain ka kadagiti gagayom mo, gapo iti itsura na. Tunggalad da paskan, saan mo may surot? Gapo ta saan kat ngarod a presentable. Ngam saan pa yan ala daw ti amin anak ko? Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Agliblibin kayo lang. Iso na sa papay tapno agpanunot ka, Daniel. Ado, ti babae dita, amay bagay kan ka. Anya ka maton, Jonah. No kasi nga da bisitak, di mo man ibagbaga si kati asawa. Anya, No kasi nga da bisitak, agtalinad ka, Giselle. anya. Kasta ka din talaga kanyak, Daniel. Impagarup ko no ay ayatan na. Kas iti panagayat ko kan ka. Ngam saan mat gayam. Gapo ta ibain na, gapo iti langak. No kas tamat lang. Nasaysaya at laangan no agsinata. Total, sipod pa'y kat saan mat apabor kanyak dagiti naganak mo. Ha? Nagsakit da ito'y aram idam kanyak. Ala, mangsapol ka laangan iti sabali a babae. Daytay mabalin mo nga ipanakal kadag iti tattao. Saan akas kanyak amabain ka pa'y amaamuan ti tao. Asyak ti gaayan ayat mo. Jonah, Sapay kumata saan mo to apagbabawian dagitang aramidam kanyak. Daniel. Anya, imanawan ni Jonah iti pagnana edanda ka ni Daniel. Wan kabagis, kat nasaya tapim manawan. Anya? Nakunak dayta, gaputa kanayon damot lang agapa. Ay, amangan mo't no ti ka anak ti makagapo no apaya kanayon nga agapa da. Ha? No siyak la amay sa awan makunak ka ni Jonah. Nasingpet, kana asikasaw iti ka anakak. Iso na lang at akas day tilangana. Ang nulang alaang sana parikot dayta. Ang damang ko nga ibain kanuman ni Daniel ti kinalukmag na. Oray asino mo't amanong, kita mo't nga mintilangan ni Jonah. Sana may bagay iti anak ko. Kaslainang na no agkuyog da. Iso natural nga ibain ti anak ko. Anya? Ay na, nasayatan nakapanunot kan, friend. One friend. Diyan kun maanusan ti panagsasaon ni Daniel kanyak. Iso apim manaw akon. Nauma kan nabanuga kun ang mga waawat kan kuan. Kunamlan asino matagwapo a lalaki. Tapno ibaganakan ka tikas jay. Bayamon, Vanji. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Basta para kanyak. Sapay kumata makasarak to iti babae a sexy. Presentable. Saan akas kanyak? Ala, saan kan nga agsalpiti? Napintas ka. Iso na laang ta saan na nakita ni Daniel day takan ka. Sa bali, ti sapsapulan na iti may sa babae. O anya, sumurot ka di kanya kinton parbangon? Ha? Sa dino ti papananta? Mapantay si oval. Intag jogging. Inaldaw akas ta aramidek. Iso akas ti pamagik, friend. Kasta ka di? Ala, umayak man mat nga rod. Barang makisayan man mat ti fats ko. Sure. Nang runa ano inaldaw akas ta aramidem. Ay na, sigurado ang adda pagbaliwan ti bagim. Ay na, sapay la ko ma. Ay sus, no kumutong kakat, huyo, kunamton ka ni Daniel. Ay, makapadadali tal daw numalagip ko day ja boyfriend mo. anya? Again, ayat kayo kinili sa Daniel? Wen, manong jay, apay ka di? Awan mag, sinaludsod ko lang Kaya't mo sawang talagang awanan tinamnamang agsinublan kayo ko ni Jonah. Ay, awanan? Ay, unay kan Daniel. Kaano lang idinibagam kanya kapi manaw ni Jonah. Ngimita, ada na sigo ti kasukat na. Ha? Ay na, palagipan ka man.
Sana na saya day tang raramidan. Amang ano pagbabaw yung tinaramid mo ko ni Jonah. Ikan na kay di kwarta. Adda kayat ko agatangan. Anya? Ikan na ko na. Pasensya ka lang ko man. Jack pa nga min nagsuldo ha. Anya? Ay una ikan. Manon alawas tinapalabas ng maging gaita. Ultimo piso aduling. Awan pa'y maitad mo kanyak. Unay kan. Mawatan na kumamot alis ha. Nutisigod akayan ayat mo kat makaaw-awat. Siyak, saan? Nalawag? Anya? Nay, apay akas ta tilagam ka anakan. Kasla da parikot mau. Ha? Ay, awan uncle. Ay na, saan ka na makapaglibak kanyak? Ibagaman wad da parikot mau. Iti kasta, matulungan ka nuan yaman dayta. Uncle, kanayon kami nga agapa ka ni Lisa. Dahil tati parikot ko. Anya, Basit labanag ti pagapaan mi. Nangruna no may papaniti kwarta. No awan maitad ko na pagsasawan na. kasta. Ay, dagita ti ba nag-asaan aramid ni Jonah idiken ka sana ya? Ha? Panagkunak, saan pa dumawat ni Jonah idiken ka iti kwarta? Saan ka day? Gaputad da trabaho na. Kaya nakuna na iday amabain. Gaputasan kayo mata nagkalaysa. Ang day taalisa. Awan babay na no kasta ter aramidan na ken ka. Uncle? Saan matadakas ti dumawat ken ka? No lakit day, tanasaya at kumamit awagas ti panangibagana. Ang no kasta bugkawan na ka ay madimo day tan ka anakan. Ay, napalalo nga rod, Uncle. Sa bali at talaga ti ugali ni Lisa. Anya? Awan pa'y naluto ang makan, Lisa? Itay ka pa'y asimang bet. Ang hindi ka man lang nag-isaang man. Apay, asawa na kaya, ta obligasyon kong ay lutuan ka. Anya? Numabisin ka, agorder kalangan, masadutak nga agluto. Unay kamatin, Lisa. Kanayon kamatin nakasta. No di mo kaya ti ugalik, pues agwin na swastan. Total, nalakakalaang mat ang makasapol iti babae, saan ka day? Anya? Ne, kunak man nun naglabakan. Awan maisuot kon. Anya? Daniel, mamin anok ka di nga ibagaken ka, asaan tamat nga agasawa. Live-in talaang, iso asaan ko nga obligasyon dagita. Anya? Una, ngam awan mo't kukuam dito balay. Isong agtinulong ta kumamit. Iti kasta, no agasawa tanton, ammum ton nagiti trabahom dito balay. Dinakman bagaan na kasta, no awan maisuot mo, aglaba ka. Ngam no masadot ka, win mo adda papanam, di mapan ka agpa-laundry. Anya, naimbagpay ni Jonah idi. Uray kas dyan ngam naasikaso unay kanyak. Tunggal sumang petak, naluton ti kanek, idasaranak. Sumang petak ang nalabaan amin akausmi. Naplansya amin ay uniform ko. Uray san kami pa'y ngagasawa, ngam amunan ti tumulong. No kastamat laang, agwin na swastan, subliam day dya Jonah, lumba-lumba a babae, ew! Wow! Ay na! Sumiksiksi ka matan, Jonah! Si kakit di mat, tilamad-madlaw mo manan ako na akon. Ay na, sigurado. No makita na ka ni Daniel, saan na ka na mailasin? Ay na, effective talaga ti panagjagjaging ta iti binigat. Wan nga rod, kasladyak mamati ang kastuyak kakotong itan. Kita ama, ang mga nibaga ni Daniel nga agaram manan kan ka kat umanugot ka man. Saanan, Vanji? Jak kayatan. Samay sa, addan kaayan ayat na ita. Nasayaat nga rod no kasta. Sapay kuma, tagbayag damat. Parikot ko nga ron ni Lisa, Manong Jay. Kanayon nga minanti panagapa mi. Kasta? Awan sama tenti aldaw asan kam nga agapa. Ang idi ni Jonah pa'y ti kaayan ayat mau san akasta, sana ya? Ha? Siguro na amiris mo mo't itan, asana makatulong ti kinapintas.
Nga isa ti sapsapulam iti may sa babaay. Anya? Nasingpo ni Jonah. Agam no apay nga minanaramid mo pinapanaw. Anya nga ita. Parikot lang ti paapay da Alisa. Hindi da kayo upay ka ni Jonah. Dakal ti ornong mo iti bangkaw. Ang imita, ay na, nakunang pa yung awanan na pulaos. Kaputan na pan amin iti ngingina na kawas ni Lisa. Ay, puno day taman oh. Pagbababaw yak itandag itinalpas nga inaramid ko kani Jonah. Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Naamiris ko asaan nga iti itsura ti pagibasaran. Masaya amot na panunot mo daytan. Kay, andapay lang ni Lisa di boarding house yaw. Adang rod. Saan mo na makapanaw? Tawan mo't kwarta ng aramatin na. No pumanaw? Saan mo nalapdan? Payamaw? Hawa mo sir-sirbi na dahil babae? Nay, si kamat gayam, Daniel, anak ko. Rabiin, nga mapay nga may kapay lang dito'y balay. Umaya pon makipangan mama, mabisbisinak. Anya, saan ang nagluto ni Liza? Saan? Makaungungatak nga ro dito simbang puwetak. Kaputawan pulos na luto ang makan. Ay, ganda gitinanganan mi itay bigat. At dapay lang ijilababo asaan na naimnawan. Anya, ay una yun day a babae. Katanya kumati nararamid na itinagmalam. Dahil lagsilsil po na mama. Kasaritam kumamata, anak ko. Kasanon no adda anak yo. Alangan mo takas talatan. No siyak lamay sa papanawam kit din. Awan ser-serbi ti babaya kaskan kwa na. Mama. Saan kayo pa'y mat nga gasawa? Iso asan pa yan nala daw ti amin tapno waswasamon ti relasyon nyo. Ay, dandani malpasan ti barangay fiesta. Nga maging gaita. Jak pinapnapan, friend. Wan nga rod, friend. Kasano, kat makumikum tamat nga minunay iti trabaho. Mapantamot man inton rabi. Katwa na, awan mat ti aramidat no rabi Iso anawaya O sige, mapantan to, Jonah. Sika ka di daytan, Jonah? Ha? Daniel? Wen, siya ka rin. Dandan hindi ka na ilasin. Gaputak kimutong ka na. Kahit, kumusta? Nasaya at latamat. Sige, kumusta ka matan? Damag ko akanayon kayo kanong aga pa iti barbaro akayan ayat mo. Ha? Naibaga ni Manong Jiday ta kanyak, idi na minsan nasabat ko. Kuno ta. Ang awanan ni Lisa. Timanawan. Kasta, kat, anya pa lang ang tikukuam. Agsapol ka manin ay iti sabali. Ha? Uray day tay nalukman. Jay awan itsura na. Lakit di asikaswan na ka itinasayaan. Awan serbiti babae a sexy. No di nakamot among asikaswan. Ha? Jonah. Pakawanan na ka. Nakaamiris ako na. Amo ka nasaktan kay di. Ang nagbabawi akong ti amin. Ha? Kaya't mo asawan? Kaya't mo ti makisinublan kanya? Uwan, naikanak pa iti may sa agundaway. Kaya't kung ay panagnakan ka, tinapod mo panagayat ko. Ha? Pasensya ka na. Ngam nabayagan anapukaw ti panagayat ka ka. Amumat amanipod na gayan ayat na. Impaay ko amin nga ayat kan pamatag. No ara-arikan, awan na bati para itibagit. Ha? Nga manipod nagbaliw ti tsurak. Iba yung nakmatan. Di mo man la pinanunot no anya ti mariknak. Jonah. Sapay ko mata na amiris mo nga awan serbi ti kinapintas. No saan mat anasaya at ti ugali na. Pasensya kan, Daniel. Mangsapol kalaangan iti sabali nga ayatan. Ha?
adwayo asimang put, Papa. Iso ni nanam nga ana, iha. Nobya. Ana, honey. Iso ni Cindy nga anak ko. Hello, Cindy. Kumusta ka? Sige. Sumrot kayon, Papa. Come on, ana, honey. Sumuratan. Umay ka. Okay, Randolph, honey. Cindy, mabit lang. Umay ka taday bagami ka ni nanam nga ana. Hindi na kanin kaskaso ti anak mo, honey. Pasensya mo kuman ti anak ko, honey. Anya kayo umatan, Papa. No kaano alimakay kayo. Isumot ti panangasawa yung manan. Iha, panawon mat siguro tapno sangwag ti bagig. Napagadal kan. Anda pa yung trabaho. Naitad ko ti pagrebangakas na ganak mo. Ngam sana kaya't asawan day tabay-bayan kan. Adaklat tayo ti likudam, amang suporta iti anyaman na planom para iti masakbayan. Amo, kamawatan na talakaya kon. Lakay kayon, Papa. Saan na masapol ang mga asawa kayo? Awan binakatan kanlin na kayan iti panangasawa iha. Pagayatan mi adwa kan ni Ana daytoy. Panunutom langan anak ko. Numakiasawa kanto, ipanaw na katipakiasawaam. Asin untungay ti kabadang ko no sisyak matan dito'y balay. Saan niya pagdanagan dayta, Papa? Tadi kay to panawan. Ibagak to'y tagbalin nga asawak tadi ti balay ti pagnaadan mi. Papanawan yun ti babae nga isang patyo. Diyak kaya ti kadana dito'y. Saan? Ladingitek iha. Agam ay ayatak ni Ana. Kaya't ko nga'y kasar. Saan? Diyak kayat, Papa. Orean niya't mapaspasamak. Diyak kayat nga ikasaryo dayjay. Naisagana kami na nakasapulam ang mapanagtrabaho, Cindy. Mangan kanton, wan. Tainak mat agrobuatan, tasumrakak manan iti trabaho. Pumanaw kan diti balay. Saan may akasapulan ti serbisyom? Pangasim, ah. Di mo kumamat riribukan tinapintas alinangan mi iti amak. Amangan noon niya ti maramid ko kada kayo. Nang runan no patuluyan nyo ti plano yo apa nagkasar. Insang putyo ti bagiyo di ti balay. Pasensya kan, Cindy. Saan matla asyak ti akin pagayatan iti daytoy. Nagsaritaan mi adwa ken ni Papa. Huston! Agkalingtagan kayo pay lang. Amok tumatlada kayo tinangkamat kan ni Papa. Basta di yu patuluyan ti panagkasaryo. Period! Dahito ti solusyon ti parikot mo, Cindy. Nagtagay ka? Saan na kami inumi ti arak? Anya? Padasa mi ta. Makalipat kay ti parikot mo. No uminom kay ti harak. Anya? Wen, patyan na ka ni. Alan, haraman namon dahito. Malipatam ti parikot mo, ije amam. Ala, inom mo man. Sige man nga rod. Barang may liwliwag ko ti parikot ko. Wen, kung naglangaraw din. Ala, haraman namon. Aking balay tinang ipanam kanya, Gleo. Hotel dahito ay. Maturog tan dito ay. Tarabiyo na yun. Sapahan tan tulangan ta kami din ton bigat. Habi nga rod, ngararakupan nakmatan. Agayon na yatamatan sana ya. Inaklon na kita yan. Nalipatam ka din. I love you to. Kunam itay kanyak. Anya? I love you, Cindy. Ikasal ka. Tagdarag ti mapasama ka datay tarabi. Iha, apa di ka pala bumangon. Aldawan, di ka kadag trabaho ita. Jak sumrek, Papa. Aglaladutak. Kan maditirusok ko. Anya, apay ngay. Maulawak. Panawandak pay laang. Maulawak ngagmulagat. Sige. Agam na sayat siguro no yung kagpa-check up. Saanan? Banog ko la siguro daytoy. Hello, Gleo.
Apay nga mawag kasi hindi. Itayak pa nga mawawagan ka. Nga maapi nga italasong batam ti cellphone mo. Ay, pasensya ka. Makumikumak namin. Apay nga mawag ka. Nasuro ka makabulan na di ka nagparpalit na. Wanatan ni masikuga kon. Anya? Umay kan dito balay. Tamakisarita kan ni papa. Ikasar na kon. Uri awan nagkinaawatan ta. Masapol nga ikasarnak. Ta nagbunga ti pan na kailawaan ta. Kwa. Kasano ti pan nakasigurado? Asyak ti amaday ta sikog mo. Kalpasan ti amin kas sa tibagam kanyak. Minsan tagot lang na ilangan na. Kan kalpasan na tingal daw. Santa na nakit kita. Ultimo text kan awag kat awan komunikasyon ta. Si kala ang tinakagaraw kanyak, Glay. Sige, bye. Hello? Ti awanan ba na lalaki? Kasano nga roditan. Aganak ka na balasang anak ko. Anya pa'y nga wanan apa pa. Sa dino ay ati balay tayo siya aglayo. Tasyak man ti makisarita kan ko na. Ay, baybayan yun. Total, saan kumot nga ayatan? Anya? Nabartagak ngamin ini. Isa na irukmak ti bagikan ko na. Saan ko nakamatan dahi dya tao? No pagtalikodan na ti putot na kanyak, awan bibiyang ko. Jak pagtatakkunan. Napiksa akon, papa. Kabalak man ang tagtrabaho. Ay, asino nga iti mga awawir iti anak mo? Katya asawa yo Awawiran na ta anak ko. Tap na da sarbi na makipagnanaad ka da tayo. Anya? Ang iha, adda trabaho ni nanam nga ana. Kasanon ti panagdait na iti pwesto na. Mabalin naman tagdait iti balay. May mayat pa dito Tasaanan nga agabang iti sentro. Sige, takasaritak tungarod. Noan niya ti kunana anak ko. Wan, awan problema iti daita, Randolph. Alaag ton ti makinak ije pwesto. Tadituyin balay ti pagdaita. Agawatak tulat ta kadag iti padait da kanya. Kaya na, mababay na kan ana. Pasensya ka niti anak ko, Nakasupsuplada kan ka. Agam kasapulan na kamutlagayan. Isungarod nga inasawa yo. Tap na da katulungan nyo dito balay, papa. Sindi saan kumamat akas na ti panagsasaom. Respetuam kumamat ni nanam nga ana. Didak man pilitin namang respeto iti kagurgura ka tao. No awan respeto me ti asawak. Siyak nga rod ti respetuam. Sige, sige! Masisakit yun ay tababaeng amsyak. Mangipanagna ka talagang awanan patag ko kada kayo. Tadanday tababaya kasukat ko. Ay, sindi! Agsubli ka! Huston. Bye-bye amon, Randolph. Nasaya at tadakan, Cindy, anak. Kalkalpas ko ang nagluto iti suman. Agmeriendakan, ta nakaturog pa'y ni baby. Ala, sumrakan. Nabanugak iti trabaho ka. Ala, agtugaw kan. Taalaag kung dito isalas tilinutok asuman. Mangan ka pa'y pagin inanam. Sige, darasam nga rod. Nakasingsingpot mutlat ta kanyak. Nga uray basbastusak. Parikatag man iti husto. Tapno mauma. Kat isuntag disnudo a pumanaw. O, adto yan, Cindy. Mangan kan, anak. Nan. Anyamat da ito yan, nagtamnay. Ngam ka naklata ta mabisinak. Sana naimas ti lutom. Ayun, gayam. Ipadas yun to kin ni baby na ito, yo. Nang daitak ititerno abistida, yo. Ha? Dinait mo da ita? Wen, amok ngamin ang mahilig kang agbistida iti kasto nga style. Agpada ti style na. Ken agpada pa iti kolor ti bestida yu iti anak mo. Tay paboritok a kolor ti dinait na bestida mi. Medyo dakkel pa'y kini baby da ita. Ngam pagdakdakkelan na. Ingagarak nga indakkel. Tapno mabayag na ang mausar. Oh, magusto am kadimat laeng, anak. Saan? Pagan anok ko maday ta.
Ngam awatak lata, tay basura. Oh, hindi ka umasasidagkan ni Papa ah. Kasangay ko ita. Jak kaya tamamuan dagiti nagsangput a kakabagyan mi anang asawa manen ti amak. Sige, dukas tati kayat mo, anak. Mas dawak mo't ngamin kun ka. Tadi ka pulos mangrik nga. No siyak ti ka. Pumanawak langan. Ta sana ka welcome iti dayto abalay. Inaramid kun ti amik nakabalak. Maawat naklaang kas may kadwa nga inam. Ngumawan lat tagayam. Uri niya pa iti mapaspasamak. Di kan tumaawat a pulos. Ha? Ni Papa! Natumba ni Papa! Pingatan! Oh, di ko masidag. Da kaming ti mga sikasukan kwa na. Papaya na pasawa ka niya di kastoy. Diya kaya diyang walina Maldonado. Papa, naatake kayo. Kat paralisadon ti kagudwa bagiyo. Ayan na yana. Aday jay balay. Agpaimbag kayo tap no makaawid tayon. Aywan, agawid akbita. Inakitahan dyan ako. Ha? Nakaturog ni baby itindayon na. Kat nakaturog mo't ni Nana Ana ang nakatugaw. Ada ka matgaya mo, Cindy. Kumusta ni Papam? Kasjay marigatan lata. Ay, nagrigat gayam tagyan ni ospital. Makapuyat. Siya kumangamin tirumbang amang bantay ken ni Papam iji ospital. Sublatan ka tapno makainan ka, balasan ko. Ala aginanakan, tanakaturog pa iti anak mo. Gundawayam ti maturog. Tagrubuatak mat amapan iji ospital, Cindy. Anyan ti kasta nagpambanaga, Randolph. Aking bagak to, ana. Dilak mampanawan. Saan? Apay kumapanawan ka. Adaak lang dito'y ang mga sikasukan ka, Randolph. Ay, ayatan ka. Di ka mabali na baybayan. Wala. Nakasinsinwet ka. Sapay uma. Tadi kanto mauma. O mga asiraso. Kanyak. Saan to Apolos, Randolph? Ikarig. Ha? Ni Gleo tumawag. Apay nga ta? Hello, Gleo? Nakalagip kamot ngay mawag. Kumusta ka, Cindy? I miss you. Ha? Anyat naknakan mo. Kaili ko na ron. Mabalin ka din nga kita, ta? Ako, busy ak. Naatake kami ni Papa. Kat iso ti pa ka kumikumak. Naatake di, ana? Baldada? Wen, sana makapag na. Kan sana maawatan ti sa una. Anya? Umayak nga ro dito balayo. Ha? Please, Cindy. Pakawalan ako man. Nakasagana amang sulit iti nagkurangakan ka. Ken iti anak ta. Ha? Nung kasta? Maklun mo ti anak ko? Wen, iso sorry, Wen. Ika na kumapa iti may sa chance. Umayak dito balayo. Sige, makaamu ka. Nana Ana, tangay adamot ni Gleo akaduak ti balay. Tag na udan dito eh. Kan agdan na kamin kasagasawa. Mabalin mo ti pumanaw. Tada kamin ti mga sikaso kan ni Papa. Ado tayo una yan dito balay. Anya, ngam, Cindy, kasapulan ni Papa. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak. Kita amot basit ti pa nagsasao manana. Ta makapasakit kamot itirik na. Kas lakit din ibagbagang may responsable ak nga anak. Ni, sana kasta ti kayat Kasta! Kasta ti kayat masawan. Di mo lang may diretso kanya. Sige, amok akaguran na.
Amok adin ak tumaawat ang may kadwa nga inam. Iso sige, itad ko ti pagragsakam. Pumanawak. Ngam pang-asim ko mga rot, di mo baybayan ti amam. Day talaang ti pakpakaasit kan ka, Cindy. Cindy, kumusta ti negosyo yu iti amam? Siya ako na ti mga saasikaso. Iso ang nag-resign ako ni ti trabaho. Kastaya. Andiyak pa'y nga rod na ibang ko ti kwarta ang naggapoy ti negosyo mi. Kurang ngamin ti oras ko itayan. Ha? Kasta ka ni? Kuyugon ka mapan mga ibang ko, ah. Ay saanan. Siyak tulat tanin dun bigat. Asikaswam lang ang tanak ta kan ni papa. Ay na. Ni. Awan ni Gleo dito dami ah. Ha? Apay ang nakalukat ti kabinet ko. Katsak mo't linuklukat ang dayta. Ti kwarta, kita kadagos. Ha? Awan di tibag ko. Nalukatan tibag ko. Ala, sapay da kalagat at dayjay. Gleo, ayan mo. Ay, isulakit di tinangalay ti kwarta. Ti awanan ba'y na lalakin? Oh my God, bakor ka. Aginawak, papa. Ano ya? Agkasar kayo kay Gleo. Nag-text itay. Pimanawan. Kat saanan nga sublipay taga-abroad ka no. Ano ya? Awanan ba yung dayja lalaki? Idarom ko. Tinakaw na ti kwarta tayo, papa. Ano ya? Huston, anak ko. Tama nga numariing ti kapsat mo. Agpambartumanan. Huston wan. Ay, una yan ti kastoy. Basit pa'y lati inaunang anak ko. Ngam, naganakak manan. Tiawanan ba'y na lalaki? Apay mat nga na nagtala kakadago si tiday dya tao. Sana bale, tanakabalo dan tiawanan ba'in. Kas dya tirumbangkan ko ana. Manangalilaw lang arudan, agtatakaw pa'y. Hindi, anak. Tulungan ako, anak, si anak. Uwan papa, mabit lang. Ay, anyamat dun. Agigidan, dagiti asasi kaswag. Diyak mo ti una kada papa, kan dagiti anak ko. Hello, Cindy. Nakaawag ka mat. Kumusta kayon? Kumusta ni Papam? Kastoy, nana, mabambanugak dito yan. Awan kadwa ka mga sikaso kadagiti anak ko. Kastamatan ka ni papa. Anya, di asawam ngay. Awanan, nana. Pinaybalod kun, tatinakawan na. Anya, Nana, pangasiyo. Kasapulak ti tulong yo. Iso nga umay kayo kumaditi balay. ha? O sige, umayak adagos balasan ko. Pagkawanan tak kumanana. Nagtangsitak kada kayo iti kalabas. Ang amita saanan. Na nagbabawya kong dagiti. Ah, Diyak gayam kabalan nga si kaswanda papakan dagiti duang anak ko nawan kaduak. Mangala ako may ti private nurse ni papangam. Kurang ti budget. Maluglogi nga minan dagiti negosyo ni papa tadyak matunay maasikason. Maala, siya kundi makaamu ka dagiti anak mo. Kastamatan kin ni Papam. Basta si kaswam ti negosyo yo. Di mo ko mabaybayan. Uwan na. Kasapulag gayam ti tulong yo. Nangro na itataduan ti anak ko. Nagrikat. Talaga anarikat balasan ko. Ngambalampas ang tubat laang dagita. Sapay la kumaa.
Uli tagtag daw iti pamakawan. Pagawanin na kumanana. Miko, makaumay ka kadinton bigati di balay? Mabaling kalimit asaan? Group project tayo, teramidan tayo, Iso alas kan nga datay amin. Ang mga nusanda ka palubusan da uncle mo. Agpakada kiti nasayaan. Kiniring Pasko pa'y amin dagi tinaskan ni Jabalay. Iti kasta, awan ti makagapo, tapno di na palubusan. O sige, namnamaan ka inton bigat ha? Karen, umayak nga umay. Sagbayamapan kay di papanan. Ilabang pa'y dagiti kawas mi kaniantim. Malawag? Unangkel, ang mabalin ka din bilang tasaan ko amalpas kat ituloy ko inton sumang petak. Ngamin, group project teramidan mi. Saan? Naske na malpas mo amin. Gapot at napapanak doon bigat. Kat kasapulak ti ado apagsukatak. O sige, aglaba ka ro din, Uncle. Saya atem ti panaglablabam, ha? Diyak kaya ti palpalaran. Nang runa dagiti branded akawas ko. Annada masaan na mamansyan. Uncle. Salpag ti bakla. Awan na talaga ti amuna trabaho. Apay ka dilakay. Anya ti pag-uungtam. Kitab ti pantalon ko, Nay, branded da ito'y. Namansaan ang ti pantalon ko. Uy, anya nga taya tingkas-kasta na naglaba. Anya? Sumangpet tulad ay bakla. Una yan day dya, amiko. Sapay day tadya pantalon mo anangina. Huwag nga rod. Diyak pa'y nausar itinapayag. Dinadalanan. Ala, kasaritam no sumangpet. Agsaga na day bakla. Saan ka kadi makaaw-awat? Anay ko, apay nga tinong padaklat tanangkal. Kita tinamay iti pantalon ko. Anyat ingkasta managlabata naman siyaan. Imbagakan ka saya aton ti panaglablabam. Ngam saan ka makawawat? Pasensya kayo, Uncle. Diyak mo gagara. Teko nam kiti, ingagaram salbag ka. Isu siguro ngayon padawat na kadagiti akin anakin ka, gaputa kasta ka. Awan sir bem. Anya? Libre ti kanam dito balay. Da kami ti makaamoy ti panagatal mo. Basit laabanag ti maitultulong mo kada kami. Ngam palpakmat. Uncle, Maminsan pa'y nga ramidem ti kastoy. Oy no, jak amo ti ramidakan ka. Oh, apay akas ta tilang amiko. Kasla nagsangit ka? Miko ko naman Mika, kung naklangarudan tiyawag mo. Alawanan, Mika no Mika. Apay, anda ka di parikot mo? At saka mo, nanya ti aramida kitibiyag ko, Karen. Diyak kung kabalan ti mapaspasama kanya. Ha? Apay, anya man ang tinaramid da uncle mo kan ka Amom, diyak matinggagaraan naman tiyan di pantalon ni Uncle. Ay na, kasangsangpot ko lang di rabi kat tinungpana kon. Ha? Basit mo tinagbidot ang kabanag. Yan para kadakwada kat nagdakkel. Ay na nagriga ti kastoy friend. Siguro, no si bibiyag pa'y dagiti parents ko aging gaita. Nalabit asana kastin ti mapaspasamak. Ay, unay mo tan uncle mo. Mismo pa yung uncle mo. Ngam kasta titrato na kan ka. Wan nga ron. Impagarob ko ang ipatagdakas pod nung anak da. Anam saan met? Siya ti babaunin tayo di balay da. Uray biddo na giti anak da. Siya pa'y lati mapabasol. Ne, apay ngay. Kanayon kamutan amarabyan sika, Miko. Pasensya kayo, auntie. Diyak namin nakalugan iti paawi da. Nagnag na ako, tawan pamasahe. Di ko namkit de. Isad sa jam tap numaliklikam dagiti trabaho dito'y balay. Ha? Libre lang arod amin na nakasapulam. Sadot kapay lang.
Ay, no si bibiyag la kumadagiti dadakkel mo. Isublida kan kadakwada awan serserbem. Anya? Ala, kartigam, ingka inawan dagiti nanganan mi. Lepasampay amin at trabaho ijay kusina, sakbay amangan ka. Apay, agisang ka itin na poy? Walang kel. Jack pa'y nga minangan. Aniya? Ket? At dapat imbati da ka nama? Nakita kami ng uncle, ket saan mo ta na mabalin na kanin, gaputa. Itip jita dayo itay. Ket, anya nga ruti kayat mo? Da kami ti mga iti-itip. Saan mo ta, uncle? Ang kanin ko mati aso mo na day jay. Aniya? No anya ti ibati miya kanem. Isulang. Saan ka nga gisang? Mawatam? Anya? Ala, ingka manganan. Nakapilpili ka si kabakla. Kunamlan no ado ti may tultulong mo dito balay. Agarte ka kit din na tao. Unay mo tinday ta nga aramin dakan ka. Kasla saan ka tao iti kasta pampamayan da. Win nga Rod. Nadala ko mababali na pagkamangak. Pumanawak lang ni balay da, uncle. Ha? Jakon maanusan tira aramiden da. Amom, ang dagayam angkel kong agsapsapol iti kadwa na iti balay na. Iso na laang ta saan andito'y lugar tayo. Kasta aya. Wan, awan asawa day nga angkel ko. Iso nga awan anak na. Kat agsapsapol iti mabalin na atulungan. Pagadalan na, iti kasta, adamot tumulong kan kwanan no lumakay. Kasta ka di? Ay, siyak man nga Rod, friend. Iti kasta, makapanaw ako ni balay da, uncle ko. Sigurado ka? Wen. O sige, kasaritak ni nanang inton malam. Ibagak kan kwa na tinagsaritaan ta. Iso na lang, tamaya dayo ka kanyak na bilang. Okay laeng. Sana bale. Taagsarak tan tulat ta. Kan agtali na idlat ta ti panaggayim ta. Tinapatag. Makapanaw kan iti sidong da uncle mo. Maasyanak una yan kan ka, friend. Nasingput day siya akabsat ko, Mika. Kinapudno na, inawaga ko, naibagakon kan kwa na ti may papankan ka. Kasta ka din, Nana. Agyaman na kada kayo, ah. Awan na nyaman na. Ngam kasanon nga numamuan da uncle mo da ito'y. Nagpakada akon. Awan mo't bibiyang da. Kinapudno na. Agkakasakit pa at imbagbagada kanya, da uncle kan auntie. Gapo iti pa nagpakadak. Anya? Iswa pagyamanak. Gapo ta saan da kalinapdan. Ay, unay mo tindagi dyan nga agasawa. Nala, di ka madanagan. Da kami ti tumulong kan ka. Basta igad mo ti panagadal mo, ah. Saan at yararamiden da kan ka tilapod. Tapno sumaya at tibiyag mo. Naulpit unin ang uncle ko. Iso apagyamanak unay da Nana Sandra. Nangro na ka ni Karen. Ta tinulungan da. Tapno makapanawak iti balay mi. Ay unay matanday dyan nga uncle mo. Uncle mo pa'y matamis mo. Uwan nga ro tata. Nagsakit a panunutin tikas di atrato da kanya. Iti mano atawon a panagnaad ko kadakwada. Pulos ajak na rik na napatega kadakwada tata. Kasta kaday. Ay una yan. Nagamala, lipatan mo dayjay. Tinapatag ka nakapanaw kan. Saan mo mapadasan dito, tinapadasan ijay. Igad mo ti agadal ah. Siyak ti makaamaw iti amin. Pagyamanak unay. Awan anyaman na, Mikaw. Nagmayat mo ti kastoy. Bumangon na ka nakasaganan ti pamigatan. Uwan tata. Nasapa ka nagriing tapno agluto iti pamigat. Magusto ak unay daytoy lutom ah. Agyaman ak unay tata. Naglaing kagayang magluto, Mikaw. Nala, mga tagarudain. Kalpasan na, yung kamatain. Ta mga numaladaw ka. Saktong ti makaamaw dito kusina. Hello, friend! Hello, Mika! Kumusta ka batan? Ay na, nasayat mo't friend. Nakaragragsak ak unay. Gapo na nagsingpot ni Tata Cardo.
Wan, nasin po ta talaga ni Uncle. Awan palikot kan kwa na, friend. Ay nawin nga ron. Saan pa naimot Ipaay namin nakasapulak. Nasayaat nga rin no kasta. Iso asaya aton ta agadal, Hindi kasta, makaturpos ta adwa. Ay, day ta talaga ti pang pangrunak ita, friend. Kakonsentrate iti panagadal ko. Gapot ta kayat ko amaragpat ti arapaap kung agbalin a nurse. Manumatan atawan tinaglabas. Nga maging ka ito. Saan pa'y nagparparang ni Miko dito'y palay? Kanya kumangay no saan nga umayak parang. Siguro kat ang damatan ni Jay syudad nga trabaho iti parlor. Oh, Isulang mo ti trabaho ti bakla. Awanan sa bali nga muna trabaho. anya. Nasayat mo't numayak parang. Kahit ang damatan maipanakil na. Ang umay lang baklalata nga awan ser-serbina. Orasanan, mangimpapain. Anya. Ay, manula-bula ng teorayain. Makagraduar kan taon, Mikaw. Uwan nga ro, tata. Kasla ka ano la day di imayak dito, Mikaw. Awan ka di ti plano, mamapan sumarong ka rijayan dangkel mo. Ijay nagyan na miday. Ha? Awan matparikot no sarong ka aramida. Kwa, tata. Saanan? Ha? Amok matla saan daan naragsak para kanyak. Kansipod pa'y. Marik na kasana ka napatag kadakwada. Ngamin, no napatigak. Hindi pa'y lako masinapol dak. Nga maging kaita. Hindi dak matsinapol. Ha? Sarong karakto ida. Nod dan trabaho. Hello, Manong. Hello, Sandra din ko. Kumusta kayo dita? Nasaya at latamot, Ni Miko nga ay, kumusta mo tan? Nasayat, mate. Iso ngay mawagak, tawisin kayo, into naggraduar. Ay, kawon umay kami. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Karen. Mala, namnaman me, tiyo mayaw, Wan, Manong Cardo, sigurado. Ay na, congratulations, Miko. Ay, thank you, friend. Kan, agyaman akmat kada kayo, Auntie Sandra. Nangruna kada kayo. Tata. Awanan yaman na, Mikaw. Tinapatag nagraduar kan. Wan mo't ngagpaiso, Miko. Ay na, magkakaran na ka mangawag kan kay ti nurse, Miko. Agyaman na Karen, my friend. O anya, naisaganam ka di amin nagitinaskan nga laan tayo. Wen, adami na ni Jelugan. Nasayat nga rod no kasta. Aun gayam, in-check mo ka di tilukan no awan problema. Ay na, siya pala tindamagam. Amamutin kanyak, tunggalad na pag natayo, nakasigurado tilugan. Nasayat nga rod. Ayabam nga rodan da Jenny Kenre, tayin tayo matan, ang mga nuimunan dagiti kakadwa tayo. Ne, kitam da ita panagmanman eh, homben. Itay kapayasuyab, asuyab. Kalasan na nairuam kanya. Inton kuan mairidop mo. Ha? Ben, deras mo tanday taturturungan. Ay na, agyaman ak unay ti panang sarungkar mo kanyak dito yung hospital, Ay na, awanan yaman na. Si kakit dimot. Nakaragragsak ak unay. Gapotam umay kalata sumarsarungkar, friend. Ay na, naimbag ka pa. Tamalagip naklat nga umay kumustaan. Uncle Ben, di na pa'y malagipan si ka. Ay na, di mon panunutan da ita. Adan tulat tatikundaway amalagip da ka. Kan maamiris na dagiti sana nasaya at nga nararamid da kan ka. Ha? Ala, adagsang ko na pasyente, Mika. Uy, panawan ka, Bit,
Asikaswag lagi pasyente. Ay ko, nagsakit ni makanawan nga ima. Kastamat na kisakak. Uray siyak, nagsakit di dua sakak. Higyak maikuti nga po iti sakit na... Uncle Ben! Auntie Minda! Miko, Miko, Anyat na pasama ka na kayo, ah? Diyak pagaruban na kayo gayam ti pasyente. kwa, mapaan kami kumaijay ili. Agkasarang amin, ti may sakan, kasto'y matan tinapasamag ka na kami. Anay Basta ko. ka di. Ala, mabit lang. Dalusak na isugat niyo. Kaya't mo asawan. Dito'y ka ngagtrab-trabaho, Miko. Unanti, uncle. May sakam ako na nurse ita dito ay. Intuloy ko ti panagadal ko iti pimanaw ijayan niyo. Intuloy ko latang oray na rigat para kanyak. Ngagtalaklatan iti tao adyak kapkapin ano. Kaslain pustak ti biyag ko iti tao adyak ama mo. Angem, makunak anagasatak. Gaputa nakasingsingpet ni Tata Cardo kanyak. Kaya't ko ti umay sumarong kar ijayan nyo idi. Ang mariknak ngamin asa anak anapatag kada kayo. Isa anak ko na nagpakpakita pa ay. Ay, sana po't no day kanakan. Napatag ka kada kami. Miko, pakawanan na kami kumakadagitisan anasaya at ngay naraaramin. Kan impakpakita mi kan ka iti kalabas. Amok ang naglablabas kami. Auntie, ayos lang dahi jay. Naglabas yung dagi jay. Nagbalin akarit kanyak dagi jay. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Gapoy ti da ita akarit. Adak ita ditoy. Kitjak pulos ni namnama. Dito ita yung agkikita, auntie. Uncle. kasano na ito yan. Saan nga umdas ti kwarta tayo pagbayad tayo iti bills tayo dito hospital. Huwag nga rod, inawagak itay ni Manang Luz. Ngam na iranamat nga awan kanu kwartada. Kasano nga tan. Naimbag nga oras yu, auntie, uncle. Saan kayo nagparikot maipapan iti bills yu dito hospital? Gaputa siya akong timang bayad. Walang uncle. Ay, nakababain una yan kan ka, kaanak. Ay nan, auntie, ayos laeng. Awan mo ti paggastusak, ah. Adamot basit nga ornong ko. Ken umana ipagbayad ko iti bills yu. Agyaman kami unay kan kami ko. Nakaananos ka nga ubing. Kasta unay ti kinaulpit ko idikan ka. Agan nagtalinad lat ti kinasayaat mo. Walang uncle. Gaputa mo asaan anasaya at agibales. Nasaysaya at lata tinapakumbaba. Iti kasta, nalagan ti panagbiag. Agyaman ak unay, kaanakan. Sabay ko matagtalinad ti kinasayaat mo. Addan lagi ti gumatang iti babaw ibagayt. Manu ababoy, tigatangan dalakay. 5 kanaw. Sa balin tupay tay gumatang inton malam. 5 mitlaeng tigatangan da. Nasaya at nga rod lakay. Kwarta man da ito yan. Sa milakay, at daw may gumatang iti itlog inton madamdama. Gatangan da amin nga itlog dagiti taraken ta amanaw. Ay ket nasayat nga rod tapno makalako tamalan. Ay hinda, talagang agsusurti ta. Agsasaro no dagiti bayer ta bakay. Una raud. Ay wan, masapa ka rumwarinton bigat. Tasapa timang lukat ijay restaurant ijay sentra. Ta sigurado nga adumanan ti customer. Ta weekend manag. Sige. Sikapay lang ti makaamoy ti restaurant. Ta siyak met ti makaamaw kadagiti taraken amanaw kas kada babaw. Wan samay, agtinulong ta. Tapno bumak ng taadakos.
Ronnie, anak, ingkanto kita nanalam nga ay nakantatam asami. Ingkanumawat iti kwarta. Uwan, mama. Kita ti pagpaglam. Agnayad kalaang nga magna. Uwan, mama. Didak pa kadanagan. Uray bulsagak. Ngam kabisadok amin adalan niti lugar tayo. Sige nga ron. Kumusta ang tumatun ti pigirikan nagiti manok tayo? Uwan, mama. Nanay da? Adda kayo? Oh, apay nga da karon ay. Anyaman ti masapul maun. Ay naroon ni aya. Bulsak ka. Rumbang lakumang da ka lang iti balayaw. Di karwar-arwar. Kwa? Simangpat ngaminan dagiti bil ti danom ken silaw iti balay? Awan pagbayad min, nana. Nay, apay. Naibusan ja intad mi kan ka kwartam runay. Naibusan, anana. Inggatang ko iti masapsapol mi iti balay. Kan agas ni mama. Ay na, aginot kamot ngamin Tanay, nagrigat ti trabaho dito restaurant. Kan basitan ti customer dito. Saanan akas iday. Apil-pilaan dati umaymangan dito. Kimapsutan. Nana. Atoy, 2,000 pesos. Yan anay munday tang allowance yaw. Tanay, maluglogyan to'y restaurant. Ibagam ni mamam day ta. Kumusta gayam ti pigirikan dagiti manok, nana? Nay, apay adamdamagam dagito. Apay, si kaya ti agbambandaw ang mga asikaso kadagijay. Padpadamag namin ni mama, nana. Ayawanan, maluglogi matla dagijay. Isali patin yawn. Basitan dagiti tarakon ni jay. Alalala, agawid kan ronay. Mabit lang ta dalusak na ito rugit nyo, ababoy. Mangan kay tondo madamdama. Tata Sami? Nay, apay nga da ka haro, nay. Naimbag nga oras yu, tata. Naibaga nga min ni Nana ay daabasitan dagiti baboy. Ngam, ado pa'y matlati mangmangag ko nga ungik da? Ay, awanan! Basitan, tinabatay, ta nagsakit da. Ha? Apay ngay. Dagiti manok, kas kada pato ngay, tata. Ay, awanan! Napisti damot laengan! Anya? Ala, gawid kanta nay! Makatudto down! Sapay, awan pa yung mau! Ay, kwa? Kurang ngamin tinted ni Nana Aida akwartak. Pagbayad ko lang ngamin iti bill tinted na. Awan igatang ko iti si daen mi kan agas ni mama, tata. Ay narunay maluglugi amin ang negosyaw. Iso adi kan mang namnama kadagijay. Anya? Tinasayat nga ramidam. Anya baraw. Sumapul ka mutal di ti panggedam. Ano kayat mau? Tulungan ka ang makastra kati trabaho. Oray bulsek ka. Makatrabaho ka, runay. Agmasahe ka. Narigat, timang namnamalatan iti tulong ti sabali at tao, runay. Agtrabaho ka, tapno, at na pangalami ti kwartayaw. Nang runa ka, nay, balda down, jay inam. Si kalagan, tinamnamaan na ama katulong kan kuana. Barok! Agtrabaho ak, mama. Tapno da pangalaan tayo ti gastusan tayo di ti balay. Anak ko bagay at trabaho ti sarakam, anak. Agmasahe ak, mama.
amo mayari ang masahe. Sursurwak, mama. Adam amo ka sentro apagpatulungak. Agang anal ka nga ron, anakon. Uwan, mama. Ngamin. Agbisin tayo no jak agtrabaho. Ngamin. Sigun ka na ay dakin tata sa ami. Maluglugin ti negosyo tayo, mama. Masahi, sir. Madam. Nalakalaan. Ronnie, ala, apay nga ka dito eh. Ha? Terry? Sika ka di dayta? Uwan, friend. Ala, anyat aramidam dito eh. Agmas masahe ak, Terry? Ha? Amom ayat ang masahe. Medyo. Agsursuro ak pailaan. Ngem amok basitan Iso na lakapay lati singir ko. Tagdadamo ak lang amin. Kasapulak namin ti trabaho. Tapno da pangalaki ti kwartak, Terry. Ha? Ala, apay amasapon nga trabaho ka. Kat adamat negosyo yun. Awanin, Terry. Maluglugin. Anya? Mabayinak pa nga rudan nga agdawat iti kwarta kada nana Aida. Tamaluglugi mat kanun ti negosyo mi. Anya? Imposible. Kat no nagpig sa di restaurant yo. Kenjay pigiri kas kada manok. Agsasaruno ti mapanagatang. Ken imma don dagiti tarakin yo amanok ken baboy. Ha? Kunada mat amaluglugi kanun, Terry. Ay. Sabalin sa dayto yan kat, nangan kan? Saan pa sanak pa yung mabisin? Ala, umay kan taing tamangan. Ilibre ka, Ronnie. Lukas na. Di da itad di masapsapulan ti restaurant kan piggerio, Ronnie. Saan, Terry? Taawan ka numutin ti maur-urnong a koleksyon? Imposible dayta. Jackpot yan. Ha? Kat no ado ni agpipila iti restaurant yo kin ni mamam. Kan imma don ti tarakan yo ababoy kan manok. Kanayo nakalumabas iti pupukan ti manok yo. Kan jay piggerio. Imma do ti tarakan yo, Ronnie. Iso akanayon da nga aglako. Anya? No kayat mo, kuyugan ka. Kasarita tadana na Aida. Ha? Saan ang mabalintar aramidan da gijing agasawa? Apay ngay akas tatir aramidan da? Rabang na, da kayo kin ni mamam ti pang tadanda iti birok ti restaurant, kan piggery. Ay. Ha? Saan aga po ta inutilen ti inam? Kan kas na ti kasasaad mo, kat kas gayan tar aramidan da? Almanindan samutan ti saan da ako kwa, Ronnie? Oh, Ronay, apay nga da ka manan. Naimbag nga orasyon, tata. Kinuyog ko ni Ronnie, takasapulan da iti inana ti kwarta. Agag-agas nga minti ina ni Ronnie, tata. Ha? Ay, sika babae. Apay, asino ka iti biyag ni Ronay? Takunamlan, sigurado ka ngagdaw-dawat iti kwarta? Gayom ko ni Ronnie, tata. Malugluge, inti negosyaw. Iso nga awanin ti may intriga may a kwarta. Saan ang maluglugi, tata? Kanayon nga ado ti tao iti restaurant. Ken agsasaruno ti aggatang iti baboy iti piggery da Ronnie. Agawid kayaw. Inikakon ni Ronnie iti kwartada nga gina. Ken mabalin ka day. Di ka makibibiyang, sika. Awan karbangam. Tasan da ka kapkapin da Ronay? Apay? Kayat mau, asikati mangin mataw ni tinegosyo da Ronay? Kayat mong almanain? Saan, tata? Naglawag ka ti kayat mo asaway. Iso di ka makibibiyang, naawatam! Labayagan nga awan nintad da abirok ti negosyo mi balasang ko.
Apay ngay akas na, nana. Agungat naman ka no dumawat na anak ko. Panagkunak, nagbidot kayo itinangitalkan kadagiti negosyo yo, nana. Lasing pagdamat ngawin ka na kami di. Manipod na atake ak. Na minsan dala ng 30 kwarta kanyak. Kaya't yung amabawi ti negosyo yo kadakwada, nana. Panagriknak ngamin, kat inalmandan ti saan da ako pa. Alabang nga rood balasang ko. Nakmut ngawin ay makakunail. Awan ba ko? Di kay madanagan, nana. Nakasagana ak amakitinulong. Maasyanak ngamin kada kayo. Agpatulong tayo iti amamok nga attorney. Patyak amatulungan da tayo day chay. Ay, agyaman na ako balasang ko. Agyaman na kiti panang tulong yu kada kami, Terry. Nagsaya at kagayam. Awan anyaman na, Ronnie. Maasyanak ngamin kada kayo iti inam. Gapot na awan balyo. Gundawayan da kayo matan nagidya at tao. Jakmat minamnamang agbaliw na nanaay da ken tata sami. Nakasingsingpat damot idi saan pa'y anaatake ni mama. Nagtalek ngamin unay ni mamam kadakwada. Nasingpat kayo ngamin unay. Isu nga inalmandan ti saan damat ako kwa. Gaputain talek ni mamam kadakwada dagiti negosyo yo. Tagikwain damatan ti kayat da. Saan amabalin ti kasta? Paekstensyonan ta ti pigiray, ken ti pupukan ti manaw tapno lumawa pa'y. Sigay, aramidan ta ti amaw apagsayatan ti negosyo ta, lakay. Wala, negosyo tanda jay. Tadatamot tayo ti mangimatmataon. Ken saan na kabailan ni madam nga si kasundag iti negosyo na ta inutil ket nga rudan. Ay, wan nga ruda. Ken adon ti rigrigat ta kadagijay a negosyo. Iso arumbeng laada ta ti mairanod kadagijay. Ay wala, awan laban dagijay, tagpadada nga inutil. Agawid taman mat ijay probinsya, lakay. Mailiwak mat ijay lugar tayaw. Ay, hinton makagatang takumay tilugan ta sa tagawid tapno agbilib dagiti kakalugaran ta. Ay na, kat no makagatang tantaw, di agawid tamanan, di uray linawas nga agawid ta ijay probinsya, no adanton lugan ta. Basta agawid ta ita, ta intamot umilaw ijay lugar tayaw. Kaya't ko ti agrelax lakay. Sa bagay sige nga ron. Ibilin mo ton ti restaurant. Ibilin ko mat ti pigire ken dagiti manaw. Duna, si Katibilina kamang bantay dito restaurant Tadda papanan mi ti asawa. Wala na. Nanakalaan na kanyak. Mamin ano aya nga ibagaken ka. Abos, wano mam kunam kanya. Tasyak ka nga rodan ti boss mo di tawi. Ha? Ay, sorry, ma'am. Sigay, ingkag trabahon, tanay. Adaw dagiti agsangpet a customer. Wan, ma'am. Ay, grabe mo ti kinaagraramanday ta anana Aida. Padakla at trabahador dito. Nga ma-feeling boss mo to. Gaputa iso ti tinalak damadam awring nga agbantay dito. Feeling na matan kat iso ti buusan. Mala, iturog mo pa isamay. Tanay, adayo pa'y ti biyahe tayaw. Diyak pa'y makaturog. Intun madamdama siguro. Ay, nagsaya at kumanwad dalugan tanya. Santa nga kom-komyot akastaw. At danto umadanin lakay. Angam, kasano ko maagumatang ta itilugan ta, kat di mo matamo ti agmanihaw. Kat surwak
Nalakala masuro na ita. Ay na, siyak matandang tuglap. Ay, Hold up, Denoy! Ingat ito nagiging mayo! at dahulda por sa may. Di kwartata! Ayun na! At na dito'y bag. Yan mo! Agbati ka dito. Tatumpuwa kang ikitawa. Ang mga numakita na ka. Nakalagatan ti balon ta kwarta. Iso masapol ang may safe na itaw. Sige, tatumpuwa ka kaun. Ay, nasamay. Aganat ka. Di kang taroy! Samay! Ay, jaya sawak! Ay, Sami asawak. Apay pinanawan nakmatan. Sami. Ay, kasanuhag pa'y itan. Awanan tikad katuhag, Sami. Nana Aida, makipaglading kita itinapasama kita asawa yo. Nagyaman ak doon na. Natiliw ka din dagiti holdapper, Nana. Ano pan pala dagiti pan nakamagitilintag ina. Kat siya pala kumata matiliw damat laangan iti kabiitan na panawan. Ta ikaro dati naramid na ita asawa. Nana, Ay, awanan ti asawa. Kawanan kan kaduak. Kasanuak pahiitan. Ay, Sami asawa. Ha? Apay asikat yan dita ayan ti kasyer, Ronay. Anyat aramidam dita. Ha? Nasaya tadda kayo, Nana. Apay ngadda ka dita kunak. Nana, nasaya at tada kayo. Agsasarita tayo ana imbag, Nana. No diyo kayat ti may darom. Pagsasaritaan tayo itinasaya at daytoy. Ha? Panawanan tapno isubliyo ti restaurant kaderoni. Ta isuda matipod no nga akin kukwa iti daytoy. Ha? Ay isaan kumamat akasta kalkalpas laan na itabon ti asawa. Kasyanda kumamat Ulitak, Nana. No diyo kayat ti may darom. Pagsasaritaan tayo ana imbag daytoy. Ngam no diyo kayat nga ibatan to'y restaurant. Ijay korte laangan ti pagkikitaan tayo. Anya, ay saan? Diyak kaya ti maidarom. Sigay, iisya akong ti agdisnudo a pumanaw ti tawi. Basta jay pigirin ko mati ang talina at kanyak. Tapno at damot pagbiyaga. Saan ang mabalin, Nana? No anya ti kukwaderoni, iso ti mapan kadakwada. Ladingitan mi, Nana. Ngam no anya ti rumbang amarami. Iso ngarod ti masura. Madam, kumusta kayaon? Kastoy inutilata. Awanan ti asawak, madam. Sa isa akong nagbibiyag. Kat awanan pagbiyaga. Iso nga'y mayak. Takayat ko ti agkitaw iti pamakawan kan ka, madam. Pakawanan na kuma. Kasta matan ti asawak. Tinagikwami ti negosyo yaw. Di kag sakit, Aida. Pagpapabawyak, nagiti nga inararamin mi ti asawak, madam. Pakawanan na kami kuma. Mala, Boston. May amon pinapalabas. Well, mapakawan kayo. Nagyaman ak, madam. Katagpagpakaasyak. Nutal ka nakpay. Siya akong ti alain nyo ang mga sikaso ka na kayo. Agpaayag kas babaw ninyo dito'y balayaw, madam.
Siya ako unti sweldoan nyo ababaw ninyo. Please, madam, agpagpakaasya. Ikarig, agbalbaliwa kaon, kadya kun ulitan tinaramid ka. Ngamen, naamiris kun abidot na gichay. Ay, lading ikakaidagam. Sumapo ka lang niti sa balya pagtrabahwam. Sana dito'y balay. Kunak man no napakawanda kaon, madam. Well, napakawan kaan. Agamda kaya't agpaay ka kanyak kas babaulan. Iswa sumapol ka. Iti sa balya pagtrabahwam. Anya.